Abaibai akatin kastoindenyon en ng'weny tugul ole imiten ne amoche atachin kora betutab raini amun kokondoisewech Jehova en wikit komugul kong'eten kebesien wikini konye akoi betutab raini. Kokoib eutab Jehova sikemi kunitet. Ne kimwoini kora kongoi Jehova kotakemi kora en arawet nebo 8 netakemi kolel. Amoche atachin kora betutab raini sikobit ketestai en tuyet nekakokonech Jehova keityin kibagenge. So yemai ikerech en ole imiten amoche atachin sikobit ketestai tugul en betutab raini. Kikurenan Modesta Chirchir ak kaniset nekakoibwok tuyet ko HEC Keongo. Ne amoche asomin sikobit ketestai yekinome kibagenge kotar kikesu. So kibendi kemwoe ng'alek chemi Habakuk kurgat 2 ak koitet 20. Ako mi Jehova hekalunyin netilil, ngosis emet komugul en tainyin. Ongebe kesao. Laitoriat Jehova neimi kipsengwet ak imi kobotei kwandanyon. Achame alosun Jehova, achame awekun kongoi. Kongoi amun koiribe Jehova en wikit komugul. Nekakoib keung'ung kora Jehova nenyon sobit kemi betutab raini, sobit kora Jehova kekonin notisiet ne inegen. Namasom tamireng'ung netilil ale sobit kora konyo Jehova nenyon ako laitoriat ne sobonwekyok. Baba en kainet nebo Jeiso kongoi amun ing'ololchini oritab sobonwekyok. Nasomin Baba ale sobit koyaak mageng'ung kot chekitesetai betutab raini. Tinye otwech Jehova nenyon magutikab agenge kiptayat. Akot ichek chekerech en tugul ole mi, itye ot magutik akotwech Jehova nenyon chemokyingei otwech sobonwekwak. Ara Baba en kainet nebo Jeiso kasomin Jehova nenyon ale sobit kora itestai kobotech ak ing'ololwech Jehova nenyon. Amun asokoyoni en kainet nebo Jeiso Kristo itindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kayanetab chekiyokto. Ayani Jehova kwanda, kamuktoindet, yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jeiso Kristo werinyin, nekikinege, kiptayandenyon, nekikimanach en tamirmiriet netilil, ak kisibergei ak Maria, kikinyalili bolotetab Pontio Pilato, kikikartat, kiime, ak kikitub, kiwoldab chekikobek, king'et en betutab 3, komong en chekibek, kiwo barak kipsengwet, ak koteben eutab tai nebo Jehova, kwanda, kamuktoindet, tun nyone kokeny, korwokyin chesoptos ak chekikobek. Ayani tamirmiriet netilil, kaniset netilil, nebo emotinwek tugul, yamdaetab biik chetililen, nyoetab kat, nebo chalwogik, ng'etyetab borwek, ak sobondab koikeny. Amen. Kilasu Jehova nguna, nengonega perurenyi, kilasu kwanda ak Jeiso, ak tamirmiriet Boroindo nekibendi en nguni ko boroindo nebo saet ne kimoche kebe taitab Jehova keib magutik chekimokyinigei. Ye imi ot en olombo gaa ko yekibendi kesoe kibagenge kebendi kenyoru tiendo namba 17 notet nemwoe kole yetindenyun ikamuktoindenyun. Sobit yeibata kenyoru saet kondoisewech Daisy Chelang'at. Okay.
tenge kwagikyo alasuko Jehova yaine itaine alasuko Jehova yaine amuniga muktaine ongesa Jehova kwanda werit ak tamirmir tilil nangebwanda ng'ung saishek cheuchu nangewech kongoi ripset ak chomyet nekairibe Kiptayat kong'eten kemout komugul baka nguni Jehova kakoyai Kiptayat kiwekun kongoi ak kitororin Kiptayat atkai tugul Jehova momi chi nekokergei tugul Kiptayat kobaten en inyegen Kiptayat nesobe nangewech kongoi kora Kiptayat en kamong'unet nekaimong'wech Kiptayat kariitye chesoptos Kiptayat ako kamekingen Jehova kele special kot missing Kiptayat nesobe koigei mi kora Kiptayat chekabet chamanekwak en betutab raini sikobit kora ikoi icheket kakaikaet Kiptayat nesobe koigei sikobit chemite Kiptayat konai kole icheket chesoptos en betutab raini Kiptayat ko sikobit tokolosun Kiptayat akoberurin atkai tugul Jehova nanasochi kora chemiondos en sipitalisiek cheterter chemiondos Kiptayat mionwogik cheterter Kiptayat nesobe koigei nekasole sikochi icheket kerichek choton chebo kasobet Kiptayat amun inye nekimong'u Kiptayat ako inye ne takitari nebo takitariek tugul Kiptayat nesobe koigei momi neokergei Kiptayat nesobe koigei inye nekimong'u Kiptayat atkai tugul Jehova nanasochi kora lagokab sugul en yemite Kiptayat komite korikwak en betutab raini Kiptayat nesobe koigei nekasochi ale sikochi icheket ng'omnotet ak kakuyet Kiptayat yemoe kosomondos Kiptayat kokuyo icheket Kiptayat nesobe koigei sikobit kilosun ak kitoror kaineng'ung Kiptayat atkai tugul ako tuguk tugul cheibu setani Kiptayat kekirindoi en kainetab Jeiso sikobit Kiptayat kotestai lochu ak komong'un atkai tugul Kiptayat nesobe koigei sikobit Kiptayat koker kora ak koker bounatet noton nebo kipsengwet Jehova nesobe koigei amat koba kot kolilan en taing'ung Kiptayat ngoba ichek kot kolos kaineng'ung Kiptayat nesobe koigei kosir Jehova nesobe nangesa Kiptayat akobo families kora cheterter cheimuch ichek komi kora kaimutik korikwak Kiptayat nesobe koigei nekasole siipchi kalyet en yemi Kiptayat nesobe koigei imuch kora kokikoimak koimengei lagokwak anan kokikoimak ko sigik icheket Kiptayat nesobe koigei nekasa Kiptayat ale sikochi kamong'unet ak ikochi kora chomyet en yemi Kiptayat ak ikochi kora Kiptayat
kalyet kiptayat sabokoige sikobit ngomi kiptayat kolosu kainengung akotorori nakasa kora kiptayat en biik choton chetindoi meleldab ng'olyondeng'ung kiptayat imuch komi kora korikwak kiptayat akokose melelda lakini tom konyor kora kiptayat elebwonundoi kanisa nakasa kiptayat ale sikimit ichek akikochi kamong'unet kiptayat akikochi kora kiptayat naet sikobwa taing'ung netilil Jehova nesabokoige akonai kole ngomi kaa kiptayat kolosu kora kaineng'ung kiptayat ngomi kaa kora kiptayat komi tamirmiryeng'ung netilil olotok kiptayat nesabokoige mautien kora kanisosiek kiptayat chekokeyat sikobit itonon en kwenunywan kiptayat nesabokoige sikobit iegu kora long'enywan kiptayat nesabokoige sikobit ituch en korotikuk chetililen kiptayat sikobit komanam miondo noton neng'oi kiptayat nesabokoige nekokotumdum emenyon kiptayat nesabokoige kosituch kanisosiekuk kiptayat sikobit kilosun ak kitororin Jehova atkai tugul Jehova sitelel en kwenunyon kiptayat nesabokoige ingen kora programisiek chetesetai Jehova nesabokoige en Facebook anan ko YouTube Jehova nesabokoige akonan ko radioisiek chok kiptayat nesabokoige ko sikobit itonon ak itononchi icheket kiptayat yemoe kotesetai kora pastaek koamdo ng'olyondeng'ung Jehova nesabe ko sikobit ituch en korotikuk chetililen Jehova ak ikochi kora kimnotet ne noton ne inegen kiptayat nesabokoige sikobit yemi ichek kiptayat kosich kimnotet ne inegen Jehova amun icheket Jehova chekiriyoku sikobit kobai biikuk Jehova nesabokoige so tonon en kwenunywan kiptayat nesabokoige sikobit kolosun ak kotororin Jehova atkai tugul Jehova nesabokoige ak tugul chemoutien kora cheboisieun kiptayat nesabokoige sikobit ikimit ichek kora ak ikochi kamong'unet Jehova nesabokoige sikobit kolosun kiptayat atkai tugul Jehova nesabokoige ak biik chetom kobwa kanisa kora kiptayat ko kasochi ale sitiny ichek ak iyochi chemiachen Jehova nesabokoige ara kiptayat chekasa ak chemasa kosoiwon tamirmiryeng'ung en kipsengwet en kainetab Jesu netindenyon amen. Kwandanyon nemi kipsengwet ingotililit kaineng'ung ingonyo kounoteng'ung ingoyaak en ng'wony mageng'ung kou yekiyai en kipsengwet kokonech raini amitwogikyok chebo ra ak inyoiwech kalelutikyok kou yekinyonjini katelelwech amemutech olemi yokset ako sorwech neya amun eung kounotet ak kamuktaet ak torornatet akoi koigeny amen. Kongoi mising en boroindo nekokeib nebo saet sikobit kobirire Jehova ak kotestai koityi magutikab mugulelwekyok en atkai tugul. So boroindo nemiten en nguni ko ne nekochi lagokab Sunday School sikobit kolos Jehova en tiendo netindo ak ityan komwa ng'alekab metit. Otokoti lagokab Sunday School yema ulosu Jehova nekoto lagok alak chekerokot en olimbo gaa. Karibu en kainet nebo Jesu.
Jesu. Losunot Jesu kora. En kanutikchuk kekurenon Abigail Cherotich. Momwowon ng'alekab metit chemiten kitabutab tienwogikab kalosunet. Kurgat 16:1 komwoe kole ribon en Jehova amun inye neomong'u. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Beta Marbar from the book of Psalms chapter 89 verse 46. It says, Lord, will you hide yourself forever? How can your anger burn like fire? Psalms chapter 137 verse 1. It says, by the rivers of Babylon we sat and wept when we remember Zion. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Faith Chebet. I want to share more verse from the book of Proverbs chapter 17 verse 3. It says, gold and silver are tested through fire, but a person's heart is tested by God. Galatia kurgan logoitet taman komwoe kole oyochin biik tugul lemie ako nesire ko chebo kotab kayanet. Isaya kurgat 57 koitet 21 komwoe kole mwoe kamuktoindet kole matinye kalyet kiptengekinik. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Kiprosh and I have more verse from the book of Proverbs chapter 8 verse 9 and say, listen to my excellent words. All I tell you is right. Isaiah chapter 48 verse 22 and say, there is no safety for sinners, says the Lord. Nan kemwoe kongoi lagokab Sunday school ngobirur ak Jehova yemai utesetai olosu inendet en atkai tugul. So boroindo nekibendi en nguni ko boroindo nebo sirutik chetililen. Ako tomo keityi kebeberatet kebendi kenyoru tiendo en tienwogik kilosunen Jehova 113 nemwoe kole kinyonji Jeiso bounindet kemo ak yeibata kenyoru sirutik Kinyonji Jesu bounindet kemo koteben akobo sobondonene kiwolji Kiptayat eng ng'alekchik kesich kokeny matin kinyonji Jesu bounindet kemo koteben akobo sobondonene kiwolji Kiptayat eng ng'alekchik kesich kokeny matin kesich kokeny matin konyolchin kesich kokeny en iman kesich kokeny matin.
Kikasakisiku en chalwogikuk, kesichin kokeny, kesichin kokeny mati. Kasinye ng'alechu kosikenele, nekimwa Kiptayat en ng'olyondenyi. Kikasakisiku en chalwogikuk, kesichin kokeny, kesichin kokeny mati. Kesichin kokeny, kesichin kokeny mati. Kesichin kokeny, kesichin kokeny mati. Konyolchin kesichin kokeny en iman. Kesichin kokeny, kesichin kokeny mati. Kesichin kokeny, kesichin kokeny mati. Kesichin kokeny, kesichin kokeny mati. Konyolchin kesichin kokeny en iman. Kesichin kokeny, kesichin kokeny mati. Kanamwachi kongoi Jehova neo kora nekakonech boroindo age sikobit ketuiye kokoribech ak kondoisewech akoi betutab rani. Moche kemwa kongoi nebo iman kokwek chekaotebi kobotech saisiek chekakebunu akoi yu kakeitu. Tochin kora en kainet nebo Jeiso ole itagat chekibendi kenyoru sirutik chetililen. Kikurenon Faris Chirchir ak asome kebe taitab Jehova kotomo ketou. Ongesawa. Kimi taing'ung Jehova nenyo sikemwa kongoi. Kongomu tuyet Jehova nekakotestai kebeberwek chekakebunu chebo tienwogik, kebeberta nebo memory verse nekakoib lagokab Sunday school. Moche kitorori Jehova kemwa kongoi yekibendi kenyoru sirutik chetililen. Kokosom kora kailet nebo tamirmiriet netilil. Akosomi Jehova chamet eng taing'ung ole sikobit kobunji kabiruret ng'olyondoni. Eng ichek tugul cheityin Jehova konyor kanaptaet eng sobonwekwak. Mukasayoni eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptayandenyo. Amen. Kitesetai eng kanetisiet ne kiketou eng yo kikebunu kasarta nekakokoit mising ne amoche amwochi Jehova kongoi amwoyoni ale koitestai itesake eng naet, koitestai ietu eng kayanet ne noto ko maketab Jehova ako koitestai inai maketab Jehova eng sobondong'ung ne kila ngebwone taitab Jehova ketinye somet agenge kele kenai Jehova ne inendet ko kamuktoindenyo. So ng'olyoni ko kitonone konemwoe kole boisietab tamirmiriet netilil eng emetab biik chesoptos ko kebeberta nekokakeitu, kebeberta nekakimwa kele mitetab tamirmirietab Jehova eng orinyo koboru kole ana yo mi tamirmirietab Jehova orinyo koboru kole mi Jehova kobotech. Ko kikamwa ale kibendi kekere chito agenge ne kito kokiistogei tamirmirietab Jehova eng orinyi amu kararan kora keker biik chekiistogei tamirmirietab Jehova eng orinywa sikimuch kenai kit nekikei sobenywa ak kakesunenywa nebo gei. Kikiker sobetab Saul nekitesetai kebaorionjini sobetab Saul ak ketesetai kekere kit nekiyak eng sobetab Saul ngokwek chikomi kobotech eng wikit konye nemanachi konye netoiwekchinigei kora sikobit iker ko kikiker kebeberwek chekikiker kemwa kele kingokakwo tamirmirietab Jehova eng Saul konam koek kibiywet Saul akonam kobet kabwatutikyik chebo kotugul. Kiker kora kele kinam koutye Saul tuguk chekororonen, kinam koutye Saul tuguk chekikakonai akonam koutye tuguk chekibo kamanut eng sobenyi. Akitya kemwa kora kele kinam kochut Saul nereknatet ak ng'etkonda, kinam kochut inendet nereknatet ak ng'etkonda. Akitya kora kemwa kele kingokakoistogei tamirmirietab Jehova eng Saul ko kinam koiwei biikab Jehova, kinam kobit kaiweisiet eng biik chemi Jehova orinywa. Ng'olyot anyun nekikiker kora kemwa kele kinam kowech biikab konyi ak tilyanutikyik, kinam kowech biikab konyi akonam kowech tilyanutikyik. Nekikiker kasarta nekakonam komach kobar werinyi Jonathan ako kakonam kora kokure osotionyi eng keleliot ak kokure osotionyi Neimasa. Nekikiker kele yaitu mising yo kakoistogei tamirmirietab Jehova eng chi. Ne eng betutab raini kebendi ng'olyot kora neisubu noto ne mwoe kole yo kakoistogei tamirmirietab Jehova
konami kochutu rumisiet muguleldab chito. Inami kochutu rumisiet muguleldab chito. Inami kochutu kabwatutik chebo rumisiet muguleldab chito. Ayani ale ibwoti kasarta nekimwa Jeiso kole mewech neotupche eng muguleldangung. Kole amu inendet neweche netupche eng muguleldonyi ko rumin. Lakini kotomo keityo kemache keker kit nekiyaak eng Saul kokakoistogei tamirmiretab Jehova. Kisomani Samuel netai kurgenyi ko 18, kaitet ko 11, akesoman akitya kebe 17 ak 18. Samuel netai kurget 18, kaitenyi ko 10 akebe 11. Kekas kit nemwoe ng'oliotab Jehova akobo sobetab Saul. Inyorchini ngokwek choni chebo kalenjin, inyorchini kartasisiek 283. 283. Yekaonyoru awendi asomani. Kamwa kole ak eng betut nekiisu betunoto konyonji Saul tamirmiriet neya eng kimnotet nekibunu kamuktoindet. Aking'alal eng kou chi neame iywek. Akibut auti ketubet eng eunyi kou ye kicham koyoe betut age tugul. Akitinye Saul ng'otit eng eunyi, akitorta ng'otit Saul amu kile atore Dauti kosore koitinat. Akiistoege Dauti tainyi konyil aeng. Kakesoma ng'olio nekamwa kole eng betut nekiisubu noto konyonji tamirmiriet neya Saul. Kokangonyonji tamirmiriet neya amu kikoistogei tamirmirietab Jehova, komwa siret kole kinyo Dauti asikobit kobut ketubet kou betusiek tugul chekinyam kobute ketubet, lakini eng betunoto konam ng'otit nekimi eunyi Saul, akitya komach kotor chito nekicham kobutyin ketubet sikobit kosob inendet. Kayaak tuguchu amu kakoistogei tamirmiriet nemie, kakoistogei tamirmiriet nekararan. Nekere ile akot boisiet nekicham koyoe Dauti nebo butetab ketubet komakotoreti amami kit age tugul neyoe. Ngitwalde kora kebe 17 takemi yoto ak 18 kesomanoti kou noto. Mi kurget 18 kaitenyi ko 17. Akilenji Saul Daudi, kero cheptonyu neo Merba akonin inendet itu. Egu kityo nyikanenyu ak yai lugoisiekab Jehova. Amu kile Saul mamache kotwa eunekyuk inendet, ako ingobar inendet eunekab Filistia. Kakoit kasarta kora nebongoni Saul koker kole kakibar chichi, amu katyem koker kole kabar eng ng'otit kochilil. Lakini kango kakochilil kole kaikatet nebo aeng ayokto kwo lugetab Filistia sikobit kebar chichoto akokeskei sobenyi. Nekotoi kole tayari kakochob Saul eng muguleldonyi koker kole kabar Daudi. So yokeker umisiosiek chemi gaa, yokeker umisiosiek chetesetai eng emet, inai ile makomi tamirmirietab Jehova eng sobetab chito. Kebeberta nebo aeng, Samuel netai kurgenyi ko 20, kaitenyi ko 30 agoi 33. Samuel netai kurgenyi ko 20, kaitenyi ko 30 agoi 33. Kityem kobar werinyi kile Jonathan. Kaiker kakomach kobar Daudi, oine kora kotokyigei werinyi Jonathan ne werinyi ne inegei. Kololyo anyun neregekab Saul akobo Jonathan akomwochi inendet kolenji, inye weritab kwondo ne imasat ako ingeleliot. Tos mongen ale kiilewen weritab Jesi situn ililane akoek kalelanetab aji ngorietab kamet. Amu kotokosobe weritab Jesi eng ng'ony komakikimiti anan kikimit baunatengung. Yokta anyun kimutwa inendet amu me iman. Akiwolchi Jonathan kwandanyi Saul kolenji, kibore amune koyai ne? Akitor Saul inendet kolen kobar. Konae notok anyun Jonathan kole kakotil kwandanyi kobar Daudi. Sosomak somok komwoe kole akitor Saul inendet kolen kobar. Konae notok anyun Jonathan kole kakotil kwandanyi kobar Daudi. Ni ko tyemet nebo aeng nekakomach koboris Saul.
Tiemet netai ko kakotyem kobar Daudi weritab Jesse butindetab ketubet. Ni ko nebo aeng nekakomach kobar werinyi netaitanyi. Noyoni ale ngiker akot akinye raini tuguk chetesetai eng emet ko nekit ketebege tebutik chechang kele amune asikobit komi rumisiosiek emet nguni. Rumisiosiek chetesetai nguni rani ko rumisiosiek chetesetai eng korik. Pare manungotiot osotionyi. Pare kame lagokyi kuyi kokas eng ketesiosiekab logoiwek ako soman eng gazetisiek. Inyoru chito pare biikab konyi. Nendo ile itebege ile kabunyondit ne kotinyege bichu. Tos komi bunyondit kwenunywa kot koit kobar chichi. Kemwoe kele achicha kamukomi bunyondit. Kyokose kamet age oin nekibar lagokyik. Kango kakobar lagokyik ketebe kele amune. Kole kwager ale manyolu koseretyo lagochu. Kole ale kai kebe tugul ole kibendi sikobit komaseretyo. Atebe kole kai ka ulin kebendi. Amu kachome kango keba komi kalyet ole kibendi ko kaikai. Lakini ole kibendi ko ole mitei tabushek, ole kibendi ko ole mitei nyeetab kelek, ole kibendi ko ole mami beek chikee, ole kibendi ko ole mitei nyalilda neo. Angab inyoru chito kobargei anan kobar chito akakityo kobargei akomwa kole sikobit kimuny. Ko tuguchu tugul koboru mitetab oindet eng sobonwekab biik. So nebo iker kakonam kurumgei biik, kakonam konomchigei biik karik, komat komwa chi kole maketab Jehova. Amu tetutik chu kaisol ko ma tetutik che kororonen. Tetutik cheyachen nekakomach kobar werinyi. Nele keresile kit nemanyolu koyemchigei chito lagokyik. Ko ni akose taikuye inye neikere tuguk chetesetai eng emet. Yeker kakoyemchigei biik kei icheke kobargei, kongemgei biik, inai ile mitei kit neya ne noto ko tamirmirietab oindet. Kamwa komie kole kinyochi tamirmiriet neyasol. Ko kangonyochi tamirmiriet neyasol konam kotokyigei chito akitya komach kobar. Kebeberta age nekinyoru nekimach kobar Isol kenyorchini Samuel netai kurgenyi ko 22. Samuel netai kurgenyi ko 22. Kitaune 9 akesomanate. Samuel netai kurgenyi ko 22 kitaune 9. Ko walanyun doek edmonindet nekitononi eng yenekite otwogikab Sol kole kyoker weritab Jesse konyone Nob ole mi Ahimelek weritab Ahitub ak kitebsechi eng Jehova akobo inendet ako kochi inendet amitwogik ako kochi rotwetab chok nekibo Goliath Filistindet. Kole kiyokta anyun laitoriat kekur tisindet Ahimelek weritab Ahitub ak biik tugul chebo kotab kwandanyi tisik chekimi Nob. Kibwa ichek tugul ole mi laitoriat ak kile Sol kas nguno anyun inye weritab Ahitub. Ak kiwal kole ami yu kiptaiyandenyu. Ak kimwochi Sol inendet kole amune si ochama inye ak weritab Jesse. Kikochi inendet makatinik ak rotwetab chok ak kitebsechi inendet eng kamuktoindet sikongetyo koboryeno kosopcho kou rani. Kowalchi anyun Ahimelek laitoriat kolenji ako ng'o eng otwogikuk tugul chebo iman kou Daudi ne sandetab laitoriat nekikinem kwo kapkirwokeng'ung ak konyitot eng kong'ung. Tos katau rani atebsechin inendet eng kamuktoindet ingoloit eng ane amat koityi laitoriat ki age tugul otwogindenyi anan kot tugul nebo baba. Amu maingen otwogindeng'ung kobo ng'alechu tugul che ng'ering anan ko chechang. Ak ile laitoriat ime iman ninye Ahimelek ak biik tugul chebo kotab kwandang'ung. Ak ilenji laitoriat ribik chekitonondos eng yenekite inendet welelgei ak kobar tisikab Jehova. Amu tinge ke akichek yamdaet ak Daudi amu kiingen kole kimwei amang'ong'wa. Ako macham otwogikab laitoriat koito eunekwak kobar tisikab Jehova. Ak ilenji laitoriat Doeg welelgei inye ak ibar tisik. Kiwelelgei anyun Doeg edmonindet akobar tisik ak ibar eng betunoto biik 85 chekilochi ebot nebo katanet. Ak ibar Nob nganasetab tisik eng rotwetab chok. Murenik ak kotab kor, lagok ak chererie
ak tuga koboto sigirok ak kechirek. Ak kichilage eng werikab Ahimelek, weritab Ahitub nekikure Abitiar, ako mwei kosub Daudi. Kakesoman ng'alek che koromen, ng'alek che uen, che ndoilen iteb imwa ile manyumnyum koyak. Kangomwee Daudi komwee Saul koitit kotab tisindet, ak itya koteb kikochi amitwogik ak kotebse Jehova tai ole wendi. Koit ng'oliot taitab Saul koibe chi nekekure Doeg neki Edmonidet chichoto. Ko kangoitita ng'oliot taitab Saul kekur tisichoto ak kaitanywa tugul kele amune sikobit oyai njamet ak weritab Jese. Kowal kole makitinye ng'oliot neya amu kingen komie kele tekiso Daudi ako chito nebo iman eng tai. Kotil Saul eng muguleldanyi kobar tisik. Kamwa ng'oliotab Jehova kole kikibar tisik 80 betunoto. Ani ale ni ko ng'oliot nengisoman akot akinye inyoru orogenet eng muguleldang'ung amu in. Kotil chito kobar amdoik, kotil chito nendochin emet kobar kiboitinikab Jehova. Ikele kakoit muguleldab chichoto koleya mising amu kiboitinichu kokimokotinye lelut tisichu. Kang'alal tisindet komie kole Ahimelek kole makitinye lelut eng inye amakitinye lelut eng Daudi amu inendet ko sandet nebo kablaitoriat. Ako kicham kotebsechin kong'ete kangomondoi kowendi lugoshek. Lakini koesio Saul akong'at asikarikyik kobar tisik. Ani ale ngot komi korotik chekikitumda cheking'wanit mising eng taitab Jehova ko chebo tisichu. Angot komi betut nekirir Israel akokas king'wan Israel ko betut nekibar Saul tisik. Chamakase eng emotinwek alak chemi eng ondet nguni, emotinwek chekirote kiboitinikab Jehova. Mi emotinwek chetinye kimnotet neo nguni ko chamatin eng taitab biik. Lakini ndaisubi tuguk cheyookse eng emotinwek choto ko emotinwek chemite korkoret kiboitinikab Jehova chechang. Neome ketebeke kele tos mi Jehova koronoto akot nganda tinye mokornotet neo, nganda tinye kimnotet neo, lakini tos mi Jehova korotinwek choto? Kimwoe kele mami. So rumisiet neo nekayai Saul keker kaisubu komie. Katyem koron kobar Daudi weritab Jese, kotyem kobar werinyi noto ko Jonathan. Oini anyun kakotare kobar kiboitinikab Jehova. Nganda kacham koesio asikarik chebo Israel, ibwat kaiwe asikarik kotokyi rotwetab chok kiboitinikab Jehova. Lakini mi chi nekele Doeg nekamwa ale ki Edmonindet chitab bororiosiek. Nikotoi kora kole mi ng'oyondit chekakituiyo ak biikab bororiosiek. Amu kaesio chito neingen Jehova kole matwai kiboitinikab Jehova. Lakini kokongei chito nebo bororiosiek sikobit kobar akonde rotwet. Mono kityo inegei. Kamwa siret kole kiip kebar biik tugul chekimitei ing kanaset. Kiwo Saul ak ityo kobar biik tugul chekimi ing kanaset ole kibunu tisik. Kakibar kobokorisiek, kebar lagok ak tuga ak kit age tugul nekitinye tisik ko kikes mokornotenyi. Amache ikerchine ng'olyondoni ak betut nekilejin Saul ebibar ikesu ing kanaset nebo Amalekik. Lakini maap kobar Saul Amalekik, kiip kotuch laitoriat ak ityo kotuch tuguk chekororonen. Nekangoitu Samuel sikobit kotoiyok Jehova kwamu kiesio kobar Amalekik. Oini anyun kakwan kobar tisik chekorotikyik chebo emetab Israel. Ingen komie ile kitupcho Benjamin ak Lawi amu kibichu kibo Lawi ko kibunu kamet agenge. Oini kakwan kobar tupchosiekyik chekiboitinikab Jehova. Noyoni ale ngot komi ng'olyon neyoche kotokikuyechigei ko nganda mami raini rumisiet nebo rotwet emet nguni. Komite rumisiet neo rani neboisie ng'elyeptab ng'olyot. Kikamwa Jeiso ng'olyon nekasomani nekamwoe ale kole chi age tugul nemachame netupcho eng muguleldonyi korumin chichoto. So rumisiet netesetai nguni rani ne nganda makikere nguni amu makochamdoi serkalisiek ak ng'atutikab emet kenam karik, ko rumisiet netesetai nguni ko rumisiet neking'eme biik, keng'eme ng'alek, keng'eme atebosiek chemanyolu. Kakotok ko kakoloit sobetab Saul. Mangen ale une raini, chamdoi ano raini kaniseng'ung, chamdoi ano raini kiboitinikab Jehova cheboisieun, ikertoi ano raini kanisa. Kimi kenyisiek chengap kochube biik kanisa, kenyisiek chengap konerekyin biik kanisa.
kenyisiek che ngap kokere biik kanisa kwo ole mi kanisa komite yoitiet. Komelen ile yookse kunotok buch. Tayari komamito amirmirietab Jehova eng bichoto. Ndaraini inyoru chito nererekyin kanisa. Inyoru chito nekakosas tesi kou Saul. Mabet ki Saul ndakimito amirmirietab Jehova orinyi kokimatobore kiboitinikab Jehova. Lakini amu kakoistogei tamirmiriet akonam kolaitora setaniat koker kole kabar kiboitinikab Jehova checham kokirindoi kimnotetab setan. Kit age nekiyaak eng sobetab Saul kango kakoistogei tamirmirietab Jehova ko kinam konyor Saul bunik. Kiwekyinigei 18 eng Samuel koitenyi ko 29 agoi 30. Kinam konyor Saul bunik eng sobenyi. Kamwa ale kitesetai kekere tuguk che kitestai eng sobetab Saul kango kakoistogei tamirmirietab Jehova. Nengolyo nekitonone ko nakamwa kole mitetab Jehova koboru tamirmirietab Jehova nemi orinyo. Samuel netai 18:29 agoi 30. Akite Saul koiwei Daudi. Akiek Saul bunyotab Daudi betut age tugul. Kimanda anyun bounikab Filistik. Ak ye kicham komondo kotebi Daudi eng ng'omnotet kosir otwogik tugul chebo Saul. Kot kekonyit kainenyi mising. Ngolyo nekamache kenyoru ko nakamwa kole kiek Saul bunyotab Daudi. Kiek Saul bunyotab Daudi. Ya kakwa tamirmirietab Jehova eng chi kotesakse bunik. Kitakomwa Solomon ngolyo nekararan ne inendet ko weritab Daudi kole angot kobaibai chi, angot kobaibai Jehova ortinwekab chi kokochin Jehova kochomyo ak bunikyik. Angot kobaibai Jehova ortinwekab chi kokochin Jehova kochomyo ak bunikyik. Lakini ing yu koamu kakoistogei tamirmirietab Jehova konam konyor Saul bunik. Ako chito nekaek bunyondenyi ko chito necham kobutyin ketubet, chito necham koboisiechin ngonyi, lakini kakoek bunyondenyi noto. Akase ale taitebe kakinye ile tos itinye bunik ata rani? Akase kokonam biik komwa kole tinye bunik. Kikamwa Jesu atkinye kole sochi bunyondeng'ung ak irib sikoek chorweng'ung. Kokasoin akot kokonam biik kole sochi bunyondeng'ung. Kokwatebe kole chito ingiro netinye bunik. Kokonam biik kole sochi bunyondeng'ung sikobit ngiberurin kokere. Atebe kole so kakitaban bunik sikobit kokere kiberurechi. So kakinam ketepte bunyondi nemi amu mwae siret kole yekakieku bunik ak biik komakochome Jehova. Nakase ale taina ile kimi kenyisiek raini chikakonam kout ngolyotab Jehova. Kamwa siret kole manyolu komi bunik. Kikamwa Jesu komye kole sochi bunyondeng'ung ak ibai ak icham. Kale ko yeicham konam kochamin, ko yechamin kobek bunyondit. Lakini kakeit kasarta nemwoe biik kole nyolu ketinye bunik. Non yolo ko raini ngong'ololi konyumnyum kotinye biik chechang bunik chekinde listit. Komwoe kole anom ko bunyon number 1, anom ko bunyon number 10 amu mataya mising bunyondini ketinyege. No koboru kole makomi tamirmirietab Jehova eng sobetab biik. No kasole tamwaun inye rani nekoso ak ikere ale ngot komi chi neibwoti raini le bunyondeng'ung komami Jehova kobote. Nayat komye ing atindonikab ng'ondet kole biik chekakonam konyor bunik ko kakonam koistoegei Jehova. So nikeker kainam kamwa siret kole akiek Saul bunyotab Daudi betut age tugul. So nikotoi kole kimatakomi amdaet nemie, kimatakomi kalyet nemie. Amune koamu kakoistogei tamirmirietab Jehova. Kit age nekiyaak eng sobetab Saul ko kinam komwaitae yoitiet biikab konyi. Kinam komwaitae yoitiet biikab konyi. Bendi kenyoru eng Samuel netai kurgenyi ko 20 koitenyi ko 30. Kinam kosikyi kabwatutik cheyachen biikab konyi. Samuel netai
kurgenyi ko 20, koitenyi ko 30 agoi 32. Tagemi yotok amu kimache kecheng ole u sobetab Saul. Nemamache kemete ngolyo kot agenge kobut. Amu kase takikuye mising ole kiige sobetab Saul kango kakoistogei tamirmirietab Jehova. Kololya anyun arekab Saul akobo Jonathan. Akomwochi inendet koleji inye weritab kwondo ne imasat ako ingeleliot. Tos mangen ale kiilewen weritab Jesse situn ililane akoy kalelanetab any ngorietab kamet. Ay kas ngolyon kamwa Saul nekamangune kutinyi kakonam kokure osotionyi ne imasat ako kure ne ingeleliot. Yani kabunyondit yekakoju setani komelen ile konu kityo kyeju luget biik chebo timin. Konu kwojige luget ipkwojige luget biik chebo ko. Konu kora kwojige luget chito ipkwojige luget inendet binafsi ipkosaske chito inendet. Amu ing yu ibwat laitoriat nekonyitot eng emet kakonam kokure osotionyi ne imasat ako ingeleliot. Kwondo nekonyiti emet misima nengomong kokutungyin biik eng kurgotik. Lakini amu kakoistogei tamirmirietab Jehova eng Saul konam kokure ne imasat. Nane mamache angalale raini ngolyonoto, lakini akose ale tau tebegei moningotoik chu kosorani. Okertoi ano osotikwak? Tos ikere koya? Tos ikere ko chito nemanyalu? Ko ngot ikere kounoto kichikilgei inyendet ile ne? Tos ne nekichut oringu? Amwani ale betut neki itunishe Saul ko kimaker ko ingeleliot. Ako kimaker ko imasat. Lakini kango kakoistogei tamirmirietab Jehova konam kobit ngalek chikechubegei, konam kobit chikemwoitoegei yoitiet. Ako nanyun ile ngongololi Saul komi tuyet. Mami inegei. Amu eng betut nengololi ko betut nebo igorto nemite toek. Lakini kakonam kobol eng daitab biik komwa eng daitab biik koleji werit nebo kwondo ne ingeleliot ako imasat. So nikoibor kole yakakoistogei tamirmirietab Jehova komakomi chomyet olin bo gaa. Nokose totebe kokwek chemanachi komi borye raini korikwak. Manachi raini ko kikoistogei chomyet eng kongwong, makomi chomyet, makomi koshinet, makomi kibagenge. Raini ngitite kongololotegei biik. Tieme chito kocheng imanit anan tieme chito kocheng kit nemwoitoe chito age sikobit koek nebo iman. Asa mising eng mengatosiekyok. Yani orogene neo komwa chito ngolyo neuno koleji werinyi kamengung kongeleliot. Komwochi werinyi koleji kamengung komasa. Kas ngalek chekomwochi kikostone weri kangomwochi kounoto kwandanyi akobo kamenyi. Noni ale tokuye amune sikobit komi boryosiek raini korik. Amune sikobit komi bunyondosiek raini, bunyondisiek chemi korik raini. Amu makomi tamirmirietab Jehova orititab biik. Kiatau kanetisioni amwa ale yakakibwa kanisa komaiboru kole mi tamirmirietab Jehova orititab chito. Kit nekakobet biik raini chechang ko kit nekikure dini. Kit nengoit biik kanisa kobwoti kole yangawe kanisa akawege ko kakochobok. Achicha mi tofauti neo kebwa kanisa akotebe Jehova orinyo. Kiatkinye amwa ale kiacham tienindet nekitien komie kole anyorchini ano chito neu noto nemenye Jehova orinyo. Nesaenyu akine rani nemi muguleldonyu ale kobit biik chemenye Jehova orinyo. Ma biik chebo dini, se watu wa dini. Biik chebwone kityo eng kanisa akomwa kole kakimi taitab Jehova. Po imanoto keba taitab Jehova komelen ile kinde kwongutiet. Ako setani akine kowendi taitab Jehova. Ingen atkinye eng betusiekab Job ile kiwo kipsengwet. Aketach eng tuyet nekimi kipsengwet. Akokoito agenda nenyi. Kikitebe kele agenda ne itinye. Komwa kole mi agenda notinye nenome kap Job. Ne ngolyo ne itinye Job. Komwa kole ichome buchichoto. Lakini kiingote makornotet. Mongen ine nguni ngongololi ngot kokobunu setani eng kipsengwet. Kongolyo nekakoseta mwongon. Yakakoistogei tamirmirietab Jehova komakomi kalyet olobo gaa. Kinomi kechubegei, kinomi kengololegei, inomi kosose sigik lagok. Katakomwa Paulo komwochi Timotheo kole nai ile eng betusiek chebo let koitu betusiek chebichien, betusiek chemi ngelelnotet neo ingelelchi lagok sigikwak akonam kosastae sigikwak. Inomi kouse sigik lagokwak kui kamwoe. Ko amune asikobit komi tuguchu tugul emet? Amu kakoistogei tamirmirietab Jehova. Kikarit Dauti
amu kiker sobetab Saul. Ng'olyo nekwamwain tugul aketyini kole meistoi na tamirmirieng'ung netil. Namache asomin akinye rani nemana chi ikere tuguchu eng kong'wong. Ikere tuguchu kakeng'alale eng sobeng'ung. Iwekyigei taitab Jehova. Akitya isom Jehova ilechi wekwo tamirmiriet netilil. Som ine Jehova ilechi koriranin akowekun tamirmiriet netilil sikobit isich kalyet simakibe oret neu nekakwo Saul ak kaitanyi. Moche ale abakaktaini neu nekab Jehova sikobit kora eng wikit nenyone noni ale nekit kikesunoti kikere sobetab Saul chito nekibakakta Jehova ak tuguk chekiyak eng sobenyi. Saenyu ale kotoretin Jehova kotebi tamirmiriet netilil eng oring'ung sikobit komeusake ak inyalil kou Saul. Kinyalil Saul eng sobenyi akonyalil konyi akonyalil emetab Israel. So saenyu ale tameityo eng sobeng'ung kobate kotebe Jehova oring'ung. Ongesa. Kimi taing'ung baba nenyo amwa kongoi Jehova amuin. Kakekushi ko ng'olyo neui mising nakaibaoriat inyendet Jehova eng emetab Israel. Sochini biik chemi emet Jehova. Biik chekikoistoegei tamirmiriet netilil Jehova. Ichek chekakoil mugulel betutab rani akosom eng sugunet Jehova. Kokasain ale ityokyi tamirmiriet netilil Jehova. Iwekyi betusiek chemiachen, betusiek chekibo kalyet ak mieindo Jehova. Chekikakoloekitu eng taing'ung kobakakten Jehova. Kokasom ale rirekei ichek ak iwekyigei ichek Jehova. Sikobit komeny tamirmirieng'ung netilil orinywa akoek biik chekonyitin akoek biik chebo kamanut Jehova. Kongoi Baba amu kaibirur biikuk kokosochi ichek ak katuch eng korotik chetililen chebo Kristo Jeiso. Kokasakaen eng kainet nebo Jeiso ne katyokindenyo. Amen. Nan kemwochin kongoi Jehova amun kakoyai nemie eng sirutik chetililen chekakocher echek tugul ako asome ale sikobit kora ketestai komeny akot sirutik chotet mugulelwekcho. So boroindo nekibendi nguni ko boroindo nebo sadaka. Nekimoche ketestai kemwa kongoi komakingete kemwoe kunotet amun kotestai koyai Jehova nemie kong'eten kinam otisiet akot keityok en oret nebo musongnotet. Ko amun imiten kora olombo gaa imuche iityi kebeberta nebo sadaka en konunoikuk. Iboisien paybill number 400-222 ak your account 562865 # account 562865 # paybill number 400-222 account 562865 # ngoberurin Jehova yemai itesetai isupporteni kebeberatet yekitesetai kenyoru tiendo 97 eng kitabushek kyok chebo Kipsigis. So yekitesetai eng kebeberatet bo tiendo komuch iyokyi sadaka chekuk namba non karakonin. Ngobirure Jehova yekitesetai keyoe boisionotet. Mitenga imuti
koib nebo sadaka nan kebe taitab Jehova esaet kesochin sadaka ak inye kora ne nyumnyum ko kemokyinigei iyogu kobit kotestai Jehova kwaun nemie en wikit komugul sobit kora kimuch keitchinen akot aketyi kora boisionitet en wikit nenyone. Kongoi. Kanamwochi kongoi Jehova amu boroindo nekakebunu nebo konunoik. Moche anyun kebe taitab Jehova eng saet sikobit koberur Jehova sadaka chekakinemu. Kongoi neo Jehova amu bikuk chekakokon konunoikwak Jehova chechoto ko logoek chebo boisionikab eunekwak. Nakeng'at Jehova ile iberurech eng emet neikonech, iberuri minutik chemitei imbar, iberuri boisionikab eunekyok, akot boisiosiek chekiyoe keboisie ng'omnotosiek iberuri Jehova. Kongoi eng age tugul nekakoib boroindo sikobit koberur boisieng'ung nekasomchi akine kaberuret nebunu kong'ung netilil Jehova. Ala sikobit yochi nemie akikanapta inendet akiwolchi Jehova somutikab muguleldonyi. Mukasayoni eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Sakayon ko kakemwochi kongoi Jehova amun kakotestai tuyet komie nan kemokyingei miendab Jehova kele sobit koberurech Jehova kotar ketuye wikit nenyone ak ilosu kora inendet. Kongoi mising. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.